purpose Allahu ta'ala ida kalam isa tilan abu da kapawing sabu kan din ang makando na sumano salam ama nakalimutan na gusto kapitya ginawa sa assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam.
pagere untuk pansa misi nenggile agawai namien bisa pagelongan agia media mudeg nawa di besau kau dese pergi dia kenako
nana mangod tagin pangkaani umakilale awana di mudian ako asramay numan tay bilang tawa kesaratan sa pin kesakan sarane kang ko may pinagdil ko talo katawa unor pamanu besi betala mata dudun dudun kapag gelongan minta lawang kanan kaperasi sayup ke orang kanian kagi mini derunaya ko pamandu dena kapop dengan unako iya kapinde Salong ikai sinian ada itao
ai kare tare ya to wala la gasio munai pa kama sakian yang bentuk kani suri raya to wala la ina sisiro pai dui lagi gue pataro lagi komi dua doa to wa bentuk isi dua dari siapa sila ini yang ada kota buan rasa bentuk ini wansiro ini doa masih dia seatar nama narang komakai luluna tai nande namu di tawar beanto giai siro sibina ino silari buina buah pembuan nona bentuk isi runahin nadi buang punem asia buang dia kadia dia bentuk ini tua siro dai dia saramayo nana kau desa gua bentuk nama raya dia di rantau manur sapare provinsi patarolan nanawan sibe ye doa sia buan pakai ada nanti berkurang pemain ya kali mia ngadon ayo dia uli kadua kapunu nakoro kolang wau bisnis namo manau pese sapare ko besi ayana Manu di nao pianto gena mea are ya kulang wai na mi ai guru apa genai sisi ai ruwe ngira dilala ena ino sipagna wana ya unto wala la ye ya so alu Kira-kira
de desai nak apa mana bentuk ni wana korai gira kilalle nadi sana kampai na bentuk